We'll take pictures. Where did you read? Come on, one man and one child. Mama, ya mawakwaba eba KMTV so. Bacho yejo. Na KMTV yenyane ntie se eye obaketua bi ana oton ade a wedi mfie beye edumienu kodumiensa ho baabi na oba ne hyenechi ema obi baa se oba beto ade na oto ade ni wieye no na nka obeto ade no ka kire oba ne se oba ne mfa akola ne ma no na onkoto kosua bi emfa mre no afi oba idane akola ma no na okoto kosua bre na oba ya afi onhu akola no anase oba no edi kosua ne ba ya onhu nipa ne biem na yepese yebisa atesam de eya na yete a wose ye ba bebi asam ni si ye se ne mpanifo ka ne se ka akom ye gin kwakuo num no wada na di ama eye KMTV ahwefo a ewewi asafa na nyina atenka eni ti maame manenkoi na eba ne sen yo me pacho wakan no kure aya mia na me bani akola no meton watermelon tap junction watermelon so onum no fompo eti won man obi ba so wo tobi na me ban jam nchen mama fa na mama na me di akwa na ma no se onye no na me twa ni watermelon ma no ti no to so oje no na mo hwe TV wo create so bro sana so no we so ko hwe bi eti oduro no mo si apa na young gabi o so to mo watermelon me so ade nko ma me nchen me hu no ana o ka che me ban se ban fa akwa na ma no so ni mu na onye wan siri ntokosua no amele no nti afi ko tokosua no ba si apa nipa no eni ho otutu ne ni bia wo hu no ana odi me ka bobo mama ne ye ko hwe ba bia chinsini ye hu anda ti wana be ko nsira me nsa fo na nso ye hu no me de ko husband o mo na nso ye hu no me de ko force FM na nso ye hu no na fa atom paibo me de ko mpai bankasa me de ko da ma solofo ne atie me ko information center e ma ija kro man no me na so bia ti mo nipa nyina boa me paibo ye nante eti bo so me ani na wotwe ani na wukuo eti ahomachi ma sole me be kokrom me wo ho na madam fa ko me nchen se me meso me enko aya kwat aya dwase na wate hinti bo nti me enko nkохwe eti ya kwa no so ye hu hwenti ho no ma no yense nipa no na mso ma na ye what cars me kire no esi ya nkwa vacation nti yeso dinka ko report to police station tag nti ye ko bo mama ne ye na je ma kwa me kwa hwehwe mu eti ya kwotwe no asem bibia wo ho mo awie ya kasanke ye be kono na police no nkwaje ye be kono wo ya hombo na betunu ka me yakọ ti wana mkache mi kunsa na mi ko yimi niema no ama akula no a na okuta na obi je no mi ko yimi na ma no watena ho eti wana mi kunu ba asa memra nti ho no enum ni se nipa mienu ame panimu e na hwe nga no ji akula no e na me meka ho na akula ebo be me bi ko ho eti mercy apa nti wana police fo no busan se die ba ase mo no se obi ba na wade ne so mo fa memle no ti mi bi kamro esi apa na se me ba no a e na se me so akula no mu na mkache mo se me pon mo ache me ba no a ye kwa hwe no akula no onyie eto mo fa no ma me no ji akula no
Oban na abro waka na na abro no ibusa no ba ne say akwa ohu ne hene na wo so wanyem wawo no wonyim na be na ehu na wawo nti akwa no nyoba no wontimi hu ba we se wawo kro pa ba ne onyini nuru sei nti fa ne ko ne ofa no maam ne so kan bi a chai gan pa so ja akwa no beko eti won mo yan tse ne wuku die wo pa wo mpo wo ja akwa no beko ena sa ni kunu na vo ne be na ne na ni mpo no no a odi ni tifie odi ni tifie odi ehye wo tse nya kwete ye so tra so wo ne to aso kwa ni mu ti ho ne e bi mo ti ne mi ni mu ho ni mo ti ni mi ni mu ho mba cho me ba no wanie mba cho the police station for them check mba cho with them they say my son me catch tie fo nyina say e bla e ba je me ba ma fa hwinta wo mo ye odi man pai ba ma mo boa me na me de wo nyina ase wo Yesu di mu se o do kese mo da na di kire me ti ma kese mo nya de ma me mpai ba mo boy ni pa be fia no mo kese abro madwe ne me nti ase yeso eti ma dem asam ni say yaman me do men gan nyina ase me yaman die me do mo ase ye o mo nyini edi ni ye o ma kire wo do o ma hu mi se bata mi tu ye no me ntu bata hu no o ma di me o fe so o ma di ma wa tu e pa cho me no se bibia ni hu de fe na me de be ko hospital fe na me de ne be ko me de ne be ko e pa cho ni yo anisa akwala no susu ana okita eye ni nua kuma na asem ne ba ye no enie ye fra wo sen acho fami amatima senia KMTV yedi hu nkomo no sen na asem ne esisi ye eye den una na wo ho saada no eye bosumi a etwemu no ene na wochi ba ko na chese 1 month 1 week pepepe aha ede ne si ye pacho na mi di agro no obai na me nwa nukuta me no se me jinto kosia eman ono ma me wan si di se me jinto manti me ode ma me siska we ye jino se ebeje nti me ose me fa me nwa ne man na me de ne man de ma me tani me ni se me ko kosia me nya me tani me ni bai na wonjo na mbusa madam fo ba ko na ose nti ode me nwa na fa so nti e chesin sa ye hunu na mbeka che mam se mama me no yo customer na otowa de no do banablo ono sinti debi menka me nkwaje ne bamblenti ne mamye na ya kono wusam se minim fie na mkasa ti akoye na mkochila no efia na metonwa mango otobi wo honum mikochila ne kwense se nya honum na wote na mibisa maame na obeto aya obeto ade wo ho na se bae no oto abeto ade wo ho a uhu na ubehu na anase na wunim ne dada se o ye mo customer minim dada so your customer debi obeto ade enu nti na obisa wo se fa akwala ne ma no wo de ne ma no no oba bia ya ojeje ni di agolo na chese oba ojeje ni di agolo nti wunim se ontumi nya no hwe anase ontumi mfa ne mfa ba bia nti na wo de ne ma no no tachani yo na sabre ya nyame adom unu yakume ya wa bai me hwa akwala ya oye be kama pa na sabre ya nyame adom wo ba be ka wonsai ede na eye wo ohu ye wo san e na de na wo pese wo ka e ma wo bia tie acho de mekani se na me hira wo bibiara o ta mi nya na chi ohu mi nya nde ne ble ye no na me hira no ntu o mon kwanem yo obani din pa de so but o de Philip opon Philip was say kwampon le pacho o December 10th December 2016 na chese wo hwemu a okọ usumi be ye so 7 months pacho yo pacho me de dule na mensa yo mame ni eja no susu ending komo eja ye mo akwa baba KMTV so ya eja sabre dia metumi aka se ye ma nkunimdie e wa Jesus Christ din mu esan se me hwe wanim kra powder egu tri so ne egu eye oyire ho no na che se nya asem ketwa eja na wo na wo ye eja ebra asem yi eba ye no na etesen se wo ye eja na oba be ma pa unhu ba bia wafa ebra asem ne ba ye no ya mianim no kurani na metuma ni ba bia na eden but nam se nyankopon a ye de ya ho ato no sunti no o se eye mere na amafo mpai bo ani afutu amafo de mayen anu nti no ehye me den
ama minya gidie se akora ne de onyira ye kwan bia so ne be hu akola no ele nyame nchaade enne ne bosome ne na wotwe yehu no didie kan se ye de aseda ene me nyame eni bibia aka ginya kokasi o hotel nko a ye de aseda be ma no yo eja nansa na wo be kokora no sabre ye nya ne ntie se eye ne ya sabre ya ena mo nsa eka akola ya mode no aba enu nti bibisa se sabre akola na po muden ene enuoma kakra esan se na onni mu nchen nti munim se ne enuoma siko nti se ya no ede na mo pese mo ye de wo se ya ne se de ne be ko ayalesa bia am ya ko hwenu ni mojam na po muden ho nti efiri a ko police station wi ya charge na ko ayalesa bia na e na ko akotira doctors for no ansa eja da wase so ne ya twetwe nkomo so mi da masi yo adofunum KMTV so enie eye sabre ye wo eye Kumase eye Tech Junction baby e friend say Ayija a ye friend hanum say ECOWAS eye ahase no na maami a wawo ne babe ma fefefe na busumi a etwemu be 1 month and a week eniemu no ne ba no ayiraye na ekwan ya ne ba no fa so ayiraye ne de eno ho nkomo na ye ne maame no etwetwen ye no eno nti se ye wa hanu mu a na eye nyankopon adom a wadom maame no na maame no ensa asaka ne ba no ebiem na ne ba no ewo ne nchen enti sa fie we mu a megina animu no a enipa etwa ha hia wo mo ekọ na wo mo ebe ya enipa epie wo mu bebrebe no sa fie yi mu na maame otie na oton ade nsoso ewo Tech Junction a oton eduaba bi e friend se watermelon a ye nyina ye nimu no sa eduaba no na oton na de ekoba ye ne se maame ode eye ne bai ema oye onu akasa ne ba pani ba ko a wedi efie be ye dumienu ekọ edumiensa entam se onhwa akola ne ma no na oba na maame ne ta beto ade won ho ni nti no eya na oji akola no e de bobo no bu kakra se ne o mu kirekire mu no na oji akola no e ka kire akola na ye ni nua kuma ne se okwa akoto ade anase onkoto kosua emre no na okoye na okoto kosua ne ba ye na odi akola ne ma no afa ohun bebi a maame na ye dey afa biem anyankopon adom ende de ya eye wukua dai sabre no yehu akwala yi e wo fie ha no mu sei eno nti no hu a na chese Ayija eye ECOWAS ena yewoi a sabre adofo no mani agi bebre hu maami ogina me nchen ya na e chese eye maami eye na damfo eye ni nua prekope a wedi asasa no jo maami ya da wase na mi nshira pa na me pacho oti ye no sen na hu si ye wasem na me se woni mu kakra minim bebre na mete ye so manage ya nkasa esansa efiti ahyase e ba ye di hu abobo di muyada aye so twede mponyankopon se won hu ye mobo no me hu akola a onya bone da amoja ye dibem na ebua ye obi bua ne kumfo frasa tasefasa aseso etu won hu ye mobo ni hu na enemi wa adwuma me mpone ye kora ebra mete ye mitu amerika ye mu oden ade ba ye ba se na nyame adom na ye no kore so nyame ato ni shira papa de egu star greenhouse fidua yi mu am ye hu abofra nti aseda na ye de benyame timi amija me kase Africa UST mo administration block 2 am ye kwa me nkruma suapo mu ni adwumanni ni baako na mani age enne etie nyina de ani gie ni ose e show chiere mponyankopon ni monyam se ye da na ase wo ma bibie mu nsi biem e de asede a aseda ye ne ye wieye ene e de ma no amen yo mami KMTV so eda wase me ko doctor ntimi ho akra ntimi ale etuko me ye fro ya me sa enkomo de me no enkomo na ila me ye fro ya me ya pa so no akra ndi mu ti no me ye fro no eko me hu na ni die ena komato yom na ade ida ba fi